mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri interineti ni kuri wa3 akadomo radio yacu voa akadomo com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Abantu 6 baraye bakomerekeye mu mirwano yahuje inyeshyamba za Mayimayi na Twirwaneho mu Minembwe ho muri sayiteri ya Rurenge, teritwari ya Fizi, ntara ya Kivu. Abaharanira inyungu z'abanyagihugu barasaba leta ya Kongo kwaka intwaro imitwe yose izifite kugira ngo amahoro asubire hasagambe muri ako karere. Twebwe twari dusa n'abasaba ko leta yashyiramo imbaraga muri iriya porogaramu yari yashyizeho yo kuza kugendera iyi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bazirambike twinjire mu bihe by'amahoro. Uwo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, Ruvuzangoma Senkade. Urunani mpuzamadini mu Burundi ruramagana umushinga w'itegeko rishya rigiye kugenga amadini. Urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ruzatanga umwanzuro warwo mu kwezi kwa gatandatu ku byasabwe n'igihugu cya Ukraine bijyanye no kwinjira muri uwo muryango. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Turahera rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ruzatanga umwanzuro warwo mu kwezi kwa gatandatu mu byasabwe n'igihugu cya Ukraine ku bijyanye no kwinjira muri uwo muryango. Inkuru mugezwaho na Fideli Niyongabo. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko ingwano ikomeye iriko ibera mu buseruko bw'igihugu, bagabishije abanyagihugu kwikingira ibitero vya za misile bitegekanijwe mu gihe Uburusiya bwibuka imyaka 77 irangiye butsinze abanazi mu ngwano ya kabiri y'isi yose. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko ibikorwa vya gisirikare vyari bigenewe kwivuna umwansi kandi ko vyari kutaba ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ritigarurira ibice avuga ko vyahoze ari vyabwo. Amenyesha ko bafashe ingingo yo kwitanga umwansi. Yamara umuhanuzi mukuru wa perezida wa Ukraine Mikhailo Podolyak atangaza ko atamigambi ibihugu bigize ishirahamwe OTAN vyari bifise yo gutera Uburusiya kandi ko atamugambi igihugu ciwe gifise wo gutera intara ya Crimea. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo nkuru twababwiraga ni ko abategetsi ba Ukraine bavuga ko hari uguhangana gukomeye hagati y'ingabo z'igihugu n'iz'Uburusiya mu gihe Uburusiya burimo kwizihiza intsinzi y'ingabo z'Abasoviyeti mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ni inkuru rero mwari mugejweho na Fideli Niyongabo. Muri Kongo, abarwanya ubutegetsi bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishe abasivili 35 mu gitero bakoze ahantu hacukurwa zahabu mu buryo butemewe n'amategeko, ni mu ntara ya Ituri. Dukomeze rero tubagezaho andi makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 6 baraye bakomerekeye mu mirwano yahuje inyeshyamba za Mayimayi na Twirwaneho mu Minembwe muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Kamasa Ndakize ni umuyobozi wa Twirwaneho Defense Civile, yemeza yuko baraye bagabwe ibitero n'ihuriro ry'abagwanyi b'aba Mayimayi baje baturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Intambara zaraye zibaye ubwo Mayimayi ufatanye na Redi Tabara ndetse na FDLR ikorera hitwa mu Rurenge na za Rungurungu bagavye ibitero mu mihana y'abaturage ahitwa za Biziba, ahitwa Kwirumba n'ubundi ahitwa za Gasorogosi, aho ni mu bice n'ubundi y'imbere ya za Kabingo. Twatakaje umuntu umwe mu mirwano, hari n'abandi nyine bakomeretse. N'aya masaha tuvugana Abdul yaraje ku Kivumu, ahitwa ku Kivumu mu gitondo, ariko tugiye kumurasa kandi tubizera neza ko tuza kumusubiza inyuma akagera. Na Blaise Mable, umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke,
ashinja twigwaneho ko ariwe bagabyeho ibitero. Ni igitangaza kubona ko boza kurwanya kudutera kandi bavuye mu mishikirano mu biganiro byabaye hari i Nairobi zo kuzana umutekano, ahubwo nibo baduteye kandi twari turindiye amakuru bazaje Nairobi y'umutekano ngo bayatubwire, ngo yatumenyesheje natwe kumenya ko twifata, aho kutubwira amakuru abarimo badutera. Abonetse yuko kudutera niko kutubwira amakuru. Andi makuru ava mu Minembwe yemeza yuko igisirikare cya Kongo cyashatse gusubiza inyuma ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi bagabye mu Minembwe. Twigwaneho yanga kubaheza inzira. Kamasa Ndakize uhagarariye Twigwaneho yabwiye Ijwi ry'Amerika impamvu banze ko FARDC ijya kurasa mayimayi yateye akarere ka Minembwe. Ntabwo FARDC yari yarwana na mayimayi, nta nubwo barasa mayimayi cyangwa Red Tabara, kubera ko n'abambari babo nibo baseguje abo mayimayi na Red Tabara, ahubwo ni ugushakisha uburyo babona bwo kubasapotinga mu buryo fizike, kuko n'ubundi nibo babasapotinga mu buryo materiyeri. None ntabwo waheza umuntu ibikoresho ngo nurangiza wongere kandi kuja kumurasa kandi ariwe wamuhaye ibikoresho, ahubwo tubona twebwe ari trike kugira ngo babone ukuntu bamwe barasira imbere abandi barasira inyuma, ariko nta musada wa FARDC dukeneye kuko badusenye n'abafite intambara, nta nubwo kabisa kumva ko ari icyizere tubafite ko bazarasa mayimayi kuko niyo bayifasha. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC buri mu Minembwe nabwo bwemeza yuko Twigwaneho yabimye inzira yo kujya guhagarika ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi kandi ko banze kurasa Twigwaneho kubera ivuye mu biganiro by'amahoro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ruvuzangoma Senkade, umuyobozi wa societe civile mu Minembwe, arasaba leta ya Kongo kwambura intwaro imitwe yose yitwaje ibigwanisho kugira ngo aka karere kongere kabona amahoro. Twari twishimiye ibiganiro byari byatangijwe na leta yacu ya Kongo bigamije kwambura intwaro iyi mitwe yose yitwaje intwaro mu karere. Gusa nyine ibyo biganiro bigenda bitinda biseta ibirenge, ntibize ngo bishyire mu bikorwa ibyo basezeranya abaturage, ariko abaturage ba Minembwe bari babyishimiye kandi bari bakeneye, dore ko bamaze igihe mu ntambara zamaze igihe kirekire zabasenye zabishe zabamazeho abantu n'ibintu. Niyo mpamvu twebwe twari dusa n'abasaba ko leta yashyiramo imbaraga muri iriya porogaramu yari yashinzeho yo kuza kugendera iyi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bazirambike twinjire mu bihe by'amahoro. Izi ntambara zongeye kuvuka mu gihe mu byumweru bibiri bishize i Nairobi mu gihugu cya Kenya harimo habera ibiganiro byo gushakira uburasirazuba bwa Kongo amahoro. Ni ibiganiro byahuje imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu ntara za Kivu y'Epfo, iya Ruguru ndetse na Ituri. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo ngushimire kuri iyi nkuru, nibutsa abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kandi ko mwakurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri eshatu /radio yacu voa.com. Mu kanya turakomeza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Urugaga mpuzamadini mu Burundi ruramagana umushinga w'itegeko rishya rigiye kugenga amadini. Iryo tegeko risimbura iryo mu mwaka wa 2014 nk'urugero riha ububasha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bwo gutegura amatora y'inzego z'amadini atandukanye. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birikaneza uri Nairobi muri Kenya.
iyo nteguro y'itegeko rishasha yizwe inemezwa n'inama nshikiranganji y'indwi twaraye turangije. Umushikiranganji w'intwara yo hagati mu vyajejwe harimo itunganywa ry'amadini n'amashengero ari nawe yayizanye, asigura ko amashengero cane cane aho kuba icitegererezo co kwigisha gukora neza yahindutse ibibuga vy'indyane n'amatati hagati y'abayoboke bayo, hakagera aho batana mu mitwe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntarwamiye yasomye ivyavuye muri iyo nama nshikiranganji yari irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga ko imvoza ayo matati zishingiye ahanini ku bintu bibiri: ukutumvikana mu ikoreshwa ry'amatungo n'ivyerekeye uburongozi, aho inzego zimwe zimwe zanka kuva mu mabanga y'ikiringo cazo kirangiye, ibitera amakenga ku bwa Ntarwamiye kuko yiboneka ko zifise intumbero yo kunyonora amatungo. Yemeza ko imishamirano mu mashengero yatumye akenshi igipolisi gihamagarwa gutabara kugira abakirisu ntibahave batana mu mitwe, ico yise guhungabanya umutekano. Amenyesha ko leta yasanze hari amashengero menshi akorera ku mpapuro za magendu, ayakora atemerewe n'amategeko, ayatubahiriza intera yategetswe hagati y'ishengero n'irindi, ayigishiriza mu mashure no mu nywero mu gihe ibikorwa vyahagenewe vyugaye, ayadakwije ibisabwa ku bijanye n'isuku, ayatera urwamo mu gihe co kwigisha n'ayatubahiriza amasaha, bikabangamira abanyagihugu bahaba, abitwaza amabanga mu mashengero mu guhohotera abayoboke babo. Urutonde ni rurerure rw'ibicumuro itangazo rya leta ridondagura. Kugira yirinde ibibazo inabirinda abarundi na mu gihugu c'u Burundi jejwe kubera amaso, leta yatangaje ingingo nshasha. Umuvugizi wayo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu. Prosper Ntarwami: gukuraho urwego rujejwe gukurikirana ivy'amashengero kuko atakinini rwafashije, gutomora neza iminsi, amasaha n'ibibanza vyo gusengeramwo, gusaba ko urongoye ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa bakaloreya, gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta, gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa. Si ivyo gusa, ubu leta yanafise uburenganzira bwo gutunganya amatora mu mashengero, gutandukanya amabanga y'ubuserukizi bw'ishengero imbere y'amategeko n'ayo urongoye ishengero, gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka 5 ishobora kongerezwa, gushiramwo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora y'ikiringo cabo caheze. Kuri uyu wa mbere runani impuzamadini mu Burundi rwabwijwe rya Amerika ko aya mabwirizwa mashasha rutayaronswa kanuni muga rwumvise itangazo rya leta. Silvestre Bizimana umunyamabanga mukuru warwo aratubwira bimwe mu byo runegura. Ntiduhakana ko hariho ibyagiye bibahanaha, mugabo dufatiye ku kintu bita echantillon kugira ngo ushobore kwemeza, turakeneye kubona iyo echantillon turabe ko yemewe, no kuvuga iri representatif. Muri rusangi amashengero n'amadini baratekanye n'amahoro, babana neza, kurongora abandi ufise ubumenyi ni byiza, mugabo tuvuga tuti itegeko rizohera gushikwa mu ngiro kuva aho ryasinyiwe ko igikumu. Hariho umuntu ashobora kuba adafise irya nivo basaba, mugabo afise experience ikomeye cane. Bizimana abereye umunyamabanga mukuru runani impuzamadini mu Burundi asaba leta guha akanya abegwa n'integuro y'itegeko. Turakeneye umwanya wuko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro, hama tugaterera ivyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemwo uyu munsi. Amatohoza yakozwe n'urunani impuzamadini mu Burundi yerekana ko muri ico gihugu hari amadini n'amashengero arenga 650. Kugeza ubu abakirisu nibo bakiri benshi, bakaba bagera ku bice 76%, ishengero katolika rikaza imbere ku bice 61%, mu gihe abayisilamu bagera ku bice 5%. Ibice bisigaye bakaba bacemera imana z'abakurambere. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eroje Urikaneza, urakoze kuri iyi nkuru ugejeje ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Mbibutsa ko batwumvira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, naho mu Burundi badusanga ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. No ku rubuga rwacu rwa interinete mwajyaho mugakurikira ibi biganiro ni kuri wa3.radio.com, kuri Facebook, Instagram na YouTube VOA radio yacu. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. u rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana no kuyarengera. rwashyize kandi umukono warwo bwite. uburenganzira bw'umwana ni ubuhe? nibyo bwana Ntawigenera Narcisse asobanura mu kiganiro na Thomas Kamirindi. Ntawirengera ni impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, ni mwarimu wa za kaminuza, ayobora umuryango Rime Company Limited ukora ubushakashatsi mu nzego zitandukanye zirimo uburenganzira bwa muntu. Afite ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana, kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa. Ntawigenera ni n'umugishwanama n'umwanditsi w'ibitabo, ari mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. twahera no ku cyitwa uburenganzira bwa muntu, nibyo yemererwa ahabwa kandi bigomba gukorwa ku buryo bigomba gusugira bigasagamba kubera iryo zina afite ryo kwitwa umuntu. Ibyo ni uburenganzira bwa muntu. none iyo bigiye mu byiciro byihariye nk'umwana, hari uburenganzira bugomba kuza noneho kubera icyo cyiciro arimo n'ibyo akeneye by'umwihariko. Nicyo gituma habaho icyitwa uburenganzira bw'umwana. bukaza kubera ko wenda tuvuze umuntu mukuru hari ibyo nawe ubwo aharanira cyangwa akaba yabyigezaho, ariko noneho umwana we agira uburenganzira bwe bwihariye kuko aba afite abagomba kumureberera duhereye kuri leta tukagera ku babyeyi n'abandi bazamugira mu nshingano ze kugira ngo na bwa burenganzira bw'ibanze bwo kuba ari umuntu bugerweho. duhereye aho wenda gusobanura uburenganzira bw'umwana bukaba buteganywa mu masezerano mpuzamahanga n'amategeko igihugu kigenderaho. igihugu nk'uko mwabivuze mu ntangiriro ni itegeko nshinga, bavuga ko bazarengera umwana agomba kurengerwa. hariho na politiki yo kurengera bwa burenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa. hariho no kugira ngo bizagerweho n'ibyo navugaga inzego za leta. dufite minisiteri ishinzwe umuryango n'iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo. hariho komisiyo y'igihugu ishinzwe abana. izo nzego zose zifite abazikoramo n'ibyo bashinzwe, baba bashinzwe kureba niba hari igihungabanyije bwa burenganzira kugira ngo batabare barebe n'icyakorwa kugira ngo budahungabana. reka mvuge muri buke muri ubwo burenganzira bw'umwana. hari ubwa mbere mwavuze bwo kwitwa izina no kugira igihugu, ubwo ni ubwa mbere. kumenya ababyeyi be niyo yaba arebwa n'abandi, ubwo ni bumwe mu burenganzira bujya buhungabanywa. ubundi ni ukuba mu muryango. umwana agomba gukurira mu muryango nk'uko mwabivuze nk'impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu. umwana kuba mu muryango bituma akura neza, akazabasha kwigirira akamaro, akagirira n'igihugu akamaro. ikindi ni ukuvuzwa no kugira ubuzima bwiza, ubwo nabwo ni uburenganzira bw'umwana. kwiga uko twabivugaga mu amashuri yose ashoboka, umwana afite uburenganzira, ariko iyo uvuze uburenganzira uvuga n'inshingano, buriya afite nawe n'inshingano zo kwiga. akagira uburenganzira bwo kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose, imirimo y'agahato, ibihano ndengakamere, gucuruzwa, kujya ku rugamba, gukubitwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi byose umwana agomba kubirindwa. kandi noneho agomba kurengerwa imbere y'amategeko. nk'iki ngiki wenda abantu bakwiriye kuba babimenya. iyo umwana niyo yakoze icyaha runaka arimo kugikurikiranwaho, icya mbere cyo ni uko bitewe n'imyaka n'igihe agezemo, umwana uri munsi y'imyaka 14 byo ntabwo ashobora gufungwa, ahubwo wenda ari imico ishobora kuba yabangamira abandi, ajya mu cyitwa ikigo ngororamuco. yaba arengeje iyo myaka hakaba hari ibyo yabazwa, atararengeje imyaka 18, ariko mu burenganzira
ni uko imbere y'amategeko najyayo agomba kuba afite umwunganizi mu mategeko. muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. uburenganzira bw'umwana nibwo turimo tuganiraho na Ntawigenera Narcisse, ni inararibonye mu mishinga yo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa. Kuri telefone turi kumwe na Nduwimana Innocent. Ndi gara mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha. Icyo nobona ihohoterwa ry'abana barakwiye gushyiraho ingingo ribuza nk'abakozi bakoresha abana bato bato. Hari abana usanga babakoresha ibikorwa biruhisha, ugasanga bafite nk'imyaka iri nko munsi ya 10 kumanuka, bataragera gukora ibikorwa biruhisha. icyo nobona barakwiye gushyiraho itegeko rigenda kubuza abantu bakoresha abana batarashikana imyaka yo gukora. Ikigira kabiri, bagashyiraho n'itegeko y'uko umwana ava mu ishuri atarakwiza imyaka yo kuva mu ishuri, bakabahana kubera iyo avuye nko mu ishuri atarakwiza nk'imyaka cyangwa abana bato bashobora bakoresha ibikorwa biruhisha, ukasanga umwana abayeho mu buzima bumeze nabi butoroshe, ukasanga ni hamwe nyine bamukoresheje nk'ibikorwa byinshi, ukasanga bamwe bamwe bibera mu mabarabara kandi batari kujya mu mabarabara, bigatuma abana bagurirana mu gisagara cyangwa mu mabarabara. Barakwiye gushyiraho nk'itegeko umuntu wese azokoresha abana bato bato bakabahana, kandi bakabasubiza niyo baje bapfa, ari nk'ibikwiriye bakabasubiza nko mu mashuri kugira urwaruka nko mu mabarabara cyangwa mu makate bitandukanye rukagabanuka. Iryo tegeko bakwiye kurishyiraho. Wenda nicyo nari ngiye guheraho nisegura ku bijyanye ko wenda amategeko y'i Burundi ntayazi, ariko ayo mu Rwanda ateganya, duhereye nko ku itegeko ry'umurimo, ntabwo byemewe ko umwana ashobora kwinjira mu mirimo uko byamera kose. Itegeko ririnda ko umwana ashobora kuba yajya mu mirimo. Noneho yongeyeho n'ikintu kijyanye n'ibihano, nabyo birateganyijwe wenda muri aka kanya kuvuga ngo ahanishwa igifungo kingana gutya mpita mbyinjiramo, ariko birabujijwe ko umwana akoreshwa imirimo. Hari noneho n'iyitwa imirimo mibi ikoreshwa abana, nk'uko yabivuze, hari imirimo bitemewe na gatoya ko umwana agomba kuba yakora. Igihe wayikoze, ubukangurambaga bwinshi burakorerwa bihagije byo kuvuga ngo murinde abana ihohoterwa, mubarinde imirimo mibi ikoreshwa. Ariko nk'uko wenda nabivuze mu ntangiriro, harimo ikintu kigoranye, ni hahandi uzagera wenda turebe nk'iyi mirimo yo mu rugo, aho umwana usanga ariko wenda wabivuzeho mbere avuga tujya kubona ukabona umwana arimo gukora kwa mwarimu, arimo gukora kwa muganga, ugasanga arava muri wa muryango wa mugani utishoboye. Wareba nge wenda nk'umuntu ureba ibyo bivuze ibyemewe n'amategeko, ariko wajya kureba noneho wa mwana ntari buve muri rwa rugo yari arimo, nibura ari aho ngaho asa n'urimo no kuharererwa, aribwiriza gute ashobora kuba yagira ibyo akora, ariko nawe nibura akaba ashobora kubona icyo kimutunga, ashobora kuba yagira icyo abona. Ukibaza ni mu gushyira mu bikorwa ya mategeko avuga ati birabujijwe ko umwana akora imirimo, noneho ntari buva aho ngaho muri rwa rugo yari arimo, ari bujye mu muhanda be nayibobo. Ikiruta kiri bumufashe ni iki? Ngira ngo abashyira mu bikorwa amategeko niho bajya bahura n'iyo ngingo, igasa naho ibagora, dukora iki, bigende gute, ariko ubundi kiriho byo amategeko arasobanutse. By'umwihariko noneho hakabaho ko nk'umwana uciye munsi y'imyaka 14 byo bigomba kirazira kikaziririzwa, ntacyo ushobora gusobanura. Ariko wa wundi ugeze mu myaka 15 16 hari imirimo imwe n'imwe wenda ashobora kuba yagakora ariko atavunishijwe, ariho handi tuvuga by'ihohoterwa. Ikibabaje kirengaho ni uko ajya muri ka kazi, ariko noneho ugasanga noneho n'uburenganzira yakagombye kuba yagira nabwo burahutajwe, ugasanga wa wundi umukoresha
nta namuhemba icyo yamubwiye ko azamuhemba nta gikoresheje nta kibonye, akaba yakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, akaba yakubitwa, yakorerwa ibindi bindi bituma na bwa burenganzira bw'ibanze ariho rero noneho n'imiryango na za nzego zigomba kuza, ariko natwe tukabimenya igihe tubonye ibyo bintu tukavuga tuti ntabwo bikwiriye, reka tubyamagane tumenyeshe na za nzego zibishinzwe. ariko kuvuga ngo umwana ntagomba gukora, tuvuge mu rugo iwabo, kujya kuvoma, kujya gusenya, ibyo ngibyo ntabwo ari ukumukoresha, twabyita ko ari uburyo bwo kumutoza imirimo, kumurera mu rwego rwo kugira ngo azamenye uko nawe akora nakura. ibyo rwose ni nako bimeze mu burere, umwana adatojwe gukora byaba ari n'ikibazo, kuko tunarebe no muri kwa kwimenyereza mu burere agomba guhabwa umwana, agomba gutozwa no gutozwa gukora, ariko agakora ibijyanye n'ubushobozi bwe, yaba ari mu bijyanye n'ubwenge, ibijyanye n'imbaraga, bitazagira ingaruka ku mikurire yiwe. tuvuge nk'icyo cyo kuvoma, niba umwana ageze mu kigero cy'imyaka runaka ashobora kujya kuvoma, ariko noneho ikibazo kiba yandi azajya kuvoma ugasanga yikoreye ijerekani n'umuntu mukuru atashobora, kandi arabikora ku gahato. Ariko niba umutoza abandi bagiye kuvoma agafata ka kabido gato kajyanye n'imbaraga ze, icyo gihe rwose ntabwo ari ukumuhohotera. ni nayo mpamvu habaho kuvuga ngo gukoreshwa abana, hakazaho noneho n'icyo twita imirimo mibi ikoreshwa abana. hari n'itemewe na gatoya, ya yindi tuvuga ngo ni imirimo mibi, harimo ya yindi izamubuza kwiga, hakabamo ya yindi izabangamira imikurire ye, hakabamo mbese bene iganisha aho ngaho. tuvuge nk'umurimo udashobora kwemerwa na gatoya, ntibishobora kwemerwa na gatoya ko umwana azajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nubikora uzabihanwa. ntibyemewe ko umwana akora mu kabari cyangwa mu kabyiniro cyangwa ahandi handi. ntibyemewe ko umwana, hari urutonde rw'imirimo nk'iyo ngiyo koko mibi itemewe. nk'ikiremereye cyane, hari uwavuze Kayonza cyangwa n'ahandi handi, kujya kuba ugasanga ari mu bishanga, inshingano ze zaba ari mu icyo bita kwamurura inyoni, aririrwa yirukana inyoni mu mirima y'imiceri, bimubujije ko ari kugira amahirwe nk'abandi yo kujya kwiga. ariko niba yagiye kwiga akavayo, nk'uko twavugaga, ababyeyi cyangwa abamurera bakamubwira bati genda uzane amazi, yo gushaka bitarimo umurengera, bitari bubangamire bwa burenganzira bwe bw'ibanze, cyane cyane ubwo dutindaho bujyanye bitanamubuza no gukina nk'abandi bana. twavugaga ngo umubwire numushyira mu kabari, wenda twumve niyo yaba yatashye ari mu ishuri, ariko numushyira mu kabari bishobora gutuma araruka, akagira ntazakure neza mu buryo bw'imitekerereze n'imibereho. niyo mpamvu nabyo bizajya muri ya mirimo mibi itemewe na gatoya. iki kiganiro rero nicyo kitujyanye ku musozo w'ibiganiro byacu, aho u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana no kuyarengera, rukaba rwarayashyize mu mategeko yarwo bwite. uburenganzira bw'umwana rero nibwo bwana Ntawigenera Narcisse yasobanuraga mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ntawigenera akaba ari impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, ni umwarimu muri kaminuza, akaba ayobora umuryango Rime Company Limited. ikiganiro kirambuye mwagisanga no ku mbuga zacu zitandukanye. aha rero hakaba ariho dusoreje ibiganiro byacu, tubashimira mwese ko mwateze amatwi. PJ Elliot ku buhanga bw'ibyuma na Dan Brown, Eugenia Mukankusi kuri mikoro. ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho mu kanya 1:30.